Gachagua na Osoro kumata mbange tumale bibi yake everything kuboka kwa nyora Yesu maana obisiane kusoma kwa bonne baje kutumoka na kiura Kisumu za bilo yo tumoka obisega kama tia alisa tu bamegete edoria ne idari enough uwaenda na kibasa reform bogrago abaskari aba kuru Nairobi kuru Ngata na police parliament police wale no so aba bawa kama sasa wako mumrondo mugranga gako isas maya yinkete mumrondo kusisi awa yoko gabanga kibago wale kibunduki kuru wa Tanzania matika bacho bekibone bachikongwa ngaeta kaboboli mubansabe amatemu ali agaeta ndiyamone saba se omwaka twakolera asibieka noyo oyoeret nali twarosi kipara nali amacha arosi noyo bono kibesa twabwata bamraba bate 1.4 billion kibesa kile twabe ketunga tugoli brakta na agolire excavator kianda echinyo Chigreda echecheme gole echechikoli membara 16 Chitiba 22 chikale chitiba Chirore chiko tandacha amaraba isana chikale chiko bogolia ebraktabiri ibere chikale kyamabuta ibere Chika chigo itrolra mache pare kaba kon manade busene kwa ndeme chiaban ibere ega yeye ameko toolbox lakini ti machine just etulabe clear system ile a smart system ya technology onwezo omere bosongo gali almost Kisii kutwarosere petrol niga ile ko bekiro mobtalia no yake insanse ganya bise ngo gresi miana gali ya bekiro mobtaiche ya autukanire yakire mugonga yabekire character na mbagete onye pamoja ni wabe koro kulega mugonga barusia mamuta system yewe ekolete kale marire tebenga mamuta kore aya kogonkuga umuntu ya kore kogenda week lero usendera I think usemambia umuntu toete kama ni komani chika ebrate ngwadi bataisiani muntu le wensi okoba qualified eto woko era kibit for suitability test to check usinomanye kibiti a committee